Nderi toba kuinga maskuru na kwambiria RURAAJA Aciari boritwo kumenyera aana bao batigatonyane na mantu ja NTHIGURU ja mathuku bakiaria baugite ndawa cia mbogita na mantu jange ibyo bikuthukangia nthuki mburu maturene. Wendera ritoba ingite skuru RURAAJA rwa Disemba, aciari ni bakuru kumenyera muno aana bo na utira ni bakuthiatira na kuona ni bakuthoma kinya bari micie kenda utira mauritani ya rabethirito bakiritanwa batikulwa niyo basoka skuru Januari. Boni kuringana na iye kibakithomo skuru ni MCK Kengu batongeretwe ni Dr. John Karita urokuria aciari kuthuya ye wabirana bo batharimi nabyo na utira kiri mutaratara jwa CBC ni bo batetherio kurie wabi. Mtoto akienda leo aweke vitabu vyake mbali na yeye, masomo yatakuwa hayako kwa macho yake. Kwa hivyo hata kile amefunzwa na mwalimu mwaka huu wote na miaka yenye iko nyuma, huyu mtoto atasahau. Januari unapotuletea mtoto tena ni kama tunaanza upya. Mtoto akiambiwa 1+1 anajikuna kichwa, akumbuki. Kwa hivyo ni jukumu lako wewe kama mzazi na kusii, hii likizo ni ndefu sana. Mtoto awe karibu na vitabu, mtoto apate muda wa kusoma. Tafadhali wazazi, tuchunge watoto wetu nyumbani, tuhakikishe sio muda wote wako kwa TV, sio muda wote wako kwa cartoon, sio wako huko wanacheza. Akeo tanduri mweke ciumie thaa ibanite rutha na thome very hand we muciari ciumie kinyawe winterogate arimu na kinya the experts na kuona performance ya mwana kuone mwana ukware ni mbia kuomba muno bila kuomba muno ikira effort mushiumirie mwana kwa kedra na dharimi na kia wakinya ukia karamu gyo chora unaona anachora vizuri sana mushiumirie kuria kia wakiundeneke edra na kuomba mantu ya languages ya history what mushiumirie na CBC bangi kwedera ana batedra bakibutha ke muri umnene yo subject nyingi muntu era mushongwe danjan covo trains but a must of none baredira junior secondary muntu aito specialize ko ona biobya mwana ukubura mwana kwa kuomba ambio mushumiria no mweni encourage na inyo mushwira mwalimu RUTHENE agarara chenwe. So CBC reitera kwa more serious than before. Ana bate skuma twende ndadiria form 4 biranga kiruka biranga kiruka na bino byongeta ku the university ari ndesa ngoni CBC wakimaliza junior secondary ile mtu amefanya vizuri ndio ataenda kufanya kwa senior secondary. So you must be very serious. No ndote nafasi yengi nafasi ileke only junior secondary. Na ukoni ndawa cia mbogita aciari ni bakure kuthiatira mitire na mikarire ya aana bo na kinyo baritana kurio watibwa ndawa iji no ntobwa kuiriria nacio kwio. Pia kuna dawa za kulevya na mambo mengine. Kwa hivyo tafadhali wazazi, hakikisha mtoto wako unamchunga vizuri, unajua pahali mtoto wako na anafanya nini na wako na nani, ndio huyu mtoto asia akapotelea barabarani. Uona mwana ugomba kunywa madawa yambia kwa alinwe pole pole na ndo yake otonya kuorende umurita ni vigumu. That is the truth. So aliana mwana ku preventive counseling mwere uma mwenda waibrai kari mwenda bangi bore kari mwere anchobi bor udhuku bwayo mwana estinjirare primary ambrede kudhura those drugs ambie kuona itebui kinyari tano akarea. So bore Aciari ana banete Mary Elena nusu for holiday imenyere muno ana oba ingiri research iriwe itarara COVID-19 raba karira kwe mwaka yonde mushi kana around 7 months baba ingino baitane kija mantu ya nchobi irambe baitana mantu adigara baitana mantu ya bangi they were handled. So Mary Elena ana banete na nusu please ariana mwana oku mumenyere mwere nteto whether otikumenya shwaki ja mutaalamu in the village ne yaranie nwe wetera alowukaruo mwira. Nkiripotera Weru TV Kumembe Bito Marion Karugi wa Kinyua.